Kidamtang pai ni phai kre phorni Karbi Anglong District Administration pen pater PC Difu Government Boys Higher Secondary School pathuak lamalong ingdeng troxikebra sirkep Bharat adet ki jokwan kilong arni aliralon pen katalon pon Aningkan wanga son thak pining surihini roi inkora phobaha det pi ki jokwan arani ningkan troxikebra sirkep arta Kichok, Karbi Anglong a hempi, Dipu rong sopia long tami, talon pondo. Jai mega pen, Adabapor, Karbi Anglong District Administration, Lapen Karbi Anglong Autonomous Council, CM pen, Dipu Gandhi Park along Paliponsi, Det Pia Popan, Miralek, Lapen Milur pen, Chikimo Paduponlu. La Sopi Porpai Cirque Bapor pen, Difu Government Boys Higher Secondary School Patua Klamalong, Independence Day Ketalona Jamek Pangcheng Ponsi, Karbi Anglong Autonomous Council, CEM Dr. Tuliram Rong Hangari Dengpen, Det Pialama Pangjar Ponlo. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma, Lapen India Prime Minister Narendra Modi Atumpen, Karbi Anglong upon Ongdung Kachingthura Saimu Kideng Ponaputhak, Karbi Anglong Autonomous Council, CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen, Lamthe Jaipon. Lapen Karbi Anglong Aralatum Ajir Kidding Kluipen Akar E Article 244A Mate Autonomous State Kipechun Jiaphan Assam Chief Minister Pen Tinki Damsi Prabjin Pen Triple Tight Talk Dopon Popusi Lamthe Jaipon 2 Labangso Jaimegalong Dipu Raikom Saiki Pen Kichinglong Dipu Rong Supiang Kangalong Kido Prek Jam Lo Charlie Hem along ke Charlie Bomatum Pen March Pas Kidam Ajamek Deng Ponlo La Sophie Prek Jam Akhai Atum Pen Mithang Akhai Kikan Pen Chipaklang Pon Ningkan Isiang Bong Prek Jam Asai Kamalong Kiklem Kidam Kachipaduk La Pen Kimisen Sen Atuma Pantami Ingwai Ponsi Nong Ekipajir Pon Ajay Mexitami Labangso Ingdeng Troxike Prasir Kep Independence Day Ketalona Jaimegalong Nong E Pajir Ponlo La Pen School Pen March Pas Kidam Kachipate along Kiching Si Anong A Presbyterian Mission High School Atumsi Chipalong Ponlo Adunto Ingdeng Hinianong A Jawahar Navodaya Vidyalaya Atumpen Chipalong Ponlo Lapen Ingdeng Get Homanong A Laki Kaufman Higher Secondary School Atumpen Si Chipalong Ponlo Ingdeng Troxikeb Rasirkeb India Det Pi Kejokwan Arani Ketalon Ponalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang, MP Amar Singh Tiso, MLAs, DC, SP, Lapen Kaprek Manpeng Kedoatum Chitongdun. Jewelers and dance that showcases the rich cultural heritage of the region, blending music, dance, and community spirit. Presenting to you a dance performance by the Adivasi Cultural Troupe. Wizard is the Abujay Dol Hongotonot, Mono Kurubo says, Logote Stanio Rice, Mono Kurubo says, Caribbean Longon, Stayan, Hanti Hole, Ami, Caribbean Longon, Suke Kune Development of Cab, Milagor, Taeta, Puria, Pulot Kuribo. Ida Caribbean Long, Stayan Hobo, Ami, Hikaketroe Hop. Development of Ketro help, look at the Amia quite a buffer. To get more Caribbean long ride your home of Nanopo Channel or your temple, or Kuru Sage, Huklujata, Huklujati, Hoklu Paka, Paki, Hoklu, Homologi. Yet Caribbean long Bobat asset, Huklujati, Jonosinogami. A kilogram, Lutun Caribbean long or near Manor, Hopun, Eo Porto, Amikam, Kuribola. Odoasi Hong Kong. ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ সমগ্ৰ অসম আৰু বিশেষভাৱে কাৰ্বি আংলং ৰাইজক মই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি বিজেপি চৰকাৰৰ অধীনত বিশেষভাৱে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল CM তুলাম ৰহনৰ নেতৃত্বত Karbi Anglong যথেষ্ট উন্নতি হৈছে যথেষ্ট আজি কৃষকসকলৰ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আৰু মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ এই সমগ্ৰ আঁচনিবোৰ ভালকৈ ৰূপায়ণ হৈছে
News Report, Karbinglong Live.